جقامش لو ريز وصلاف تماشوان الهجا د دیروک روجاوای کردستان دا روشنبیر بردوام هلگره آلا زمان و چاندا کردی بونه ج سردما میر جلالت بدرخان دا حتی دکتور نورالدین زازا او بردوام لسر کار خواه بردوام بونه لسر رول هلوست روشنبیر د وی دمه دا روشنبیر روجاوای کردستانه و دمک هستیار روجاوای کردستان تیر در واسطه به که او چد کن لکرن چه کاری کن رولا وان چیه دنگ وان چاوته بهیستن ام دیبیت که تایبت لپرتوخانه قل عجنا بازار قامش رو پیشکش تکن و ام بکومک روشنبیر روجاوای کردستان رانه که میوان روداونی رو و دیبیت پیشکش بکن دست پی که ام میوان خواب دن ناسین جه آلی چپه دست پید کم نویسکار کوان رش نویسکار شمس عنتر عبدالصمد محمود جیگر سروکا یکتیه نویسکار کردستان سوریا ویان جودی اندام روبریا سازی زمان کردی نویسکار دحام عبدالفتاح نویسکار خالص مصور لآلی راستجی ولید بکر سروک هفگرتان روشنبیر روجاوای کردستان ستر چلو هلبسوان کشکوبانیه ولیدی جعفرین مخواست اوجی باشتار بن قادر عقید سروک یکتیه نویسکار کرد لسوریه انهیت سینو هف سروک یکتیه روشنبیر جزیره محمد حسین روزنامه‌وان و عمر رسولجی نویسکار جدیری که هاتیه هون حمو بخیر هاتن ام کیف خوشن و میوان من گوتو بیجا که بکن لسر رولاوه ما مستقون رشت خواهدم جمع تا دست پی بکم جه چه پیدا ایرو اون مهول هفت کوم کرد دوید دیبیته داد خواهدم دست پی که سر پیوندین روشنبیران لروجاوای کردستان دنگ بکی چاون روشنبیر جی هف حز دکن کارم به هف را کار بکن دبینن هف لهف کوم دبن چالاکیان دکن ناکن روشوان چیه دی وریدا سپاس گیرو ام تف الویدر کوم بونه براستی از بگراندم سال 1932 دما گومیر جلادت بدرخان یکمین جار کوبارا خواه هواره لشامه بلا کرد آده از گشبینم گل که آنا جی گم بن صورت دو شاگرد میر جلادت بدرخان سیدای جگرخوین و دکتر نورالدین زازا ده امرو نشتنم نورالدین زازا یگو میر جلادت بدرخان او بناوه چیکوف کردا بناو کر به کرمانجا وینی لاتینی از دبیجم جه داغی ما مستعمر گه روشنبیرین ما صد مخابن گه امگل کی دوری هفدونه گه او 4-5 کومن نویسکارا ایرو روش آوا هاتن دام زراندن هر یک لسر لیلا خودگری هر یک لسر بجهه کی ریخستنک پارتی به آتی گریدان او استقلالیا و او بیلاینا وانا گه ام ببینن صد مخابن گل کی قلسو لاواز تی بیرا استاذ دحام رونشتیه لصالح نوطی دبو ازوی و چند کیدو رحمتی رزو اوسی و کامیران حاجو سر روشنبیرا امچون حلبی و امهاتن حسك جم سيداية مديب ويكتيك روشنبيرا جهبه صد مخابن ويشا غيجي مرنا شو سري وانا جي بري بيلاك جي دمها سيما جاردي ازو استاذ دحام واحمد حسيني ووليد بكر وقال لك ابي ما يجي امرونشن ام بخوازن هولدان كي بكن ام نفيسكارا وهم جي ريخستنان اي كردي امنيزيكي هفدو بكن صد مخابن اوجي بمره نشو سري ما مستسدم شنن نل هاوني نوچه سری کی دباوریان بده ما مستدمن بخوا ما لآلين سياسيين برسكريك لكوية الجمويل الجم دروا جوارته دباوریان بده بيتر عالية سياسيين صد مخابن عالية سياسيين او دوربونا نفيسكاري مجبدو عالية سياسيين اگر فعلا راس نفيسكاري جدي هبانا ويتسر سينوري سياسته رابانا يعني دما سيداي جگرخوين كوبارا خو گلستان دشيستو 80 درخست وديواني خو نفيسان يعني ويشا غيجي ابو عثمان صبري ويجي قلاويج حفتينا هاد درخست نا جگرخوين دي قلاويج دي نفيسان ونا ابو عثمان صبري دي گلستانا سيداي جگرخوين دي نفيسان جبرگي هنگيجي آلوزي پرسگريك ريخستنين سياسي بو وقت گو يمين ويسار ووها نویسکاری که راست نویسکار به وید سر
گرک ریخستن بددو فکر و نرین و رامانا نویسکار نه نویسکار بددو ایدئولوژیا ریخستنا حزبینی سیاسی از ولو ازانم صد مخابن خوزی آلوزی مشکلی ما چه نبو بانا دما برید سه چار ماه كومالاك نبيسكارا شيكج أبي بيلاين وجر كومك نبيسكارا ددوق تيد هبن طرف كجبان نبيسكاري ما أنا الجمر ونشتينه جو فلان طرف تيدي أم ناين أم تيدي بشدارجي ناكن وما بردوام كر مخابن أو جي نشو سري بمر جهة داغية أم بهيفينه وقت أقول ام زروش قلكي هستيار درباس دبن اگر ريخستنين منيك بن خنقي نبدو ام زختي نبيسكار هالبسوان رومان نبيت ضغطي بكنج او ريخستنين ما خو بقينا نبدو نقر ريخستنين سياسي ضغطي ما بكن ام نبيسكار خو ام شري هبدو بكن سپاس ماموستا اما بشن جم نویسکار شمس عنتر هون جنجي بردوام و نرازیبونی خود نشان دادن دبیجن موافق ما هون هین مجولم و مسئله دا دوی سردمه دا هون دا دوز و داخواز آزادی خود کن لیوا و قناعات در باسکریه و ایدین اون رکاباری میر زلام لمیدان دکن دبی وانه ام جهانه دوار روشنبیری دا هون چد کن نرخاندن تا چیه جنا کردرال روجاوی کردستان یا روشنبیر دمت بقالا جني يكسر ريخستني جناتي بالامرو بكاني بان ريخستنا تشكرن وقم تبدي زانن بري 2011 ريخستني جنا دناف كرداتي تكاربي هجر هبوجي كان حبيب دزيبون مكاتب بارتيابون او رولاوان تكاربي قل لكي شكلي بو تنبو بشتي 2011 براستي وقت جن داكت ناف خو بيشندانا اويجي مل بمل وك زلاما قلت ريخستن شكرا لي مخابن او ريخستن جنا نب رنجكي تكنقراط بو يعني جنك وك ما از جا چند زارو كام مچند حوالي خال خوا قرتن ومريخستنك شخور شكر من نب و مجي فكري مريخستن جنا ما افاكر لاتكار انا لسر عردي بيجي دخطي ريخستني جنان وك فكره بارتيا لازم غوري روشنبيري دا نويساندن دا نه ريخستني وكي ريخستني جواك السيفيل جن روشنبير هجماري وان هندكن بوچه جبر قريل بيشياوانا نفكرينه قل لك جنا از ناس دكم جيراني منن هوالي منن يعني قلمك لسرواي براستي هي جاي حرمه هي هلبستك و جيروكي دين ليه هين او سينوري ترسيج الزلام وجواكي نشكن عندنا كيمن كيم ايش كان عندنا ودركتنا جبر جواكا ما رحمل جنيناك هين او مجيمه اي زلامايه دستوري مزلام داتينن قلني مزلام دبرن مالا مزلام ابادكن ام بالشكل بزماني صورن جنتني لي برياري براستيات داوي زلام دستينن لجواكي اشبر ولو حيائي روشن بيرجي تشقى موهبه وهبه لي وقتي قريل برقرتي بايرو فاي كردستاني شان دومي ازي برتوكا خو بلا بكم والمالي زاروكي مهور هبن يا زلامي من اهل البيدا كي اسكيم جريدان دفا بيل قلك سينورا كجنما يعني هين جمردفي بس دي ساجي ازدي بيجم د آلين انا وك بارتيا آليه بيدي جنما قلك سينور شكناندن وام خياني دبينن لهين آليدن براستي هين ام قلك جمردفي مخابن دم تشبه مجارة قدم وقرن جاموات عبد الصمد محمود جيجر سروكا نفيسكارن يكتيا نفيسكارن كردستان السوري خواهم تجي لسر پرچبون نویسکاران پرچبون ریک خستن وان اون چار ریک خستن نویسکاران روجاوی کردستان هنه سدم چیه پرسکریکن کسایتینه مناسبن آن آلیین سیاسی جواد خوازنج بود چه اون چار یکتینه اون نلهبن بله سپاس از دبیجم روشا سازیه یکیتی نویسکاران کردستان سوریا یکیتی نویسکاران لروجاوای کردستان نبوی رشایا هانه اواگو تی برچاف کرن دیمنه کرش داویجن سروانا تی وی واتیا گو اف سازی یان اف یکیتی نویسکارا دجمنه هفن نوایه
یەکیتیە نویسکارن ئێ ئانا گۆ هەیی تێکلیە مە خۆشن و دانوستاندنێ مە هەنە هەگەرگە ئەو تێکلی نەدوێ ئاستا گۆ تێخواستن لێ تو بڕین دنابەرا مەدە تونەنە و وەکلکم نمونەژی دەما بوریدە هەر چاریەکتیا مە کارن هەڤبەش کردن و پرۆژێژی هەنێ گۆ دەما بێدە ئەم هەنێکی کارن دژی هەڤبەش بکەن هەگەر تێ پرسێکی بکژی چما هون هەر چارژی نەیەکن هەتا گۆ ئەv یەکتیانە ببین یەک هەن وەک دەبێژن ئوسس ژێر دەبێن ئەمکارە بن تەوی هەف بن وەک میناک یەکتیا ڕەوشەمبیرێن ڕۆژاوای کوردستانی ئەندامێ وێن نویسکارن ڕەوشەمبیرن شێوەکارن چ کەسێک گۆناوی ڕەوشەمبیر لێ بێکردن لێ یەکیتیا نویسکارن کوردستان سووریا دەوێ ئەو کەسێ ئەندامێ وێ بێ نویسکار بێ ئەڤایە هەنێکی ئاستەنگیەکێ دخە ڤیوارێ هاانێ دباوەریە بدە تێکلی و دانوستاندن و هەڤڕێزی ئەو گرنگتری گۆک ئەم تێت بفکردن ئەمڕامان ببن بێ ئەمبەرە یەک بن دەما تێکلیە مە یەک هەبن و ئەم دانوستاندنێ بکەن و ئەم هەڤڕێزیە هەفدور بکەن باوەریان بدە ئەم بێتر کارە بن خزمەتە چاند و زمانی کوردی بکەن بێگشتی گوتن مامۆستا عەبدسەمەد کو هون هەر هەنێک ئالیگەرێ ئالیەکی سیاسینە ئان قبول دکن بۆوان ڕە کار بکەن ji ber vê ewnaş dixwazin bê ew rewşenbîrê me li vir her Rojavayê Kurdistan dibê ew nivîskare filan alî بێگومان ئەسکارم لە ئەژعالیە خوێ بێژم ئەم وەک یەکتیانی بیسکارین کوردستانە سووریا تەوی گۆ کۆلانێ و gelekî kesên din jî ji me re dibêjin hûn yekitiya ene kesêne lê ba em di beryara xwe de em beryarek serbixwe و دەستەیە سەرۆکاتیە یەکتیانی بیسکارین کوردستانە سووریا هەرچی کەس jî nekesên حزبîne Plan heye hûn bibin yek plan heye divan demên Dawîdê biraderê me yekitiyanî bîskarên Kurd Sûriyade berga stendên di kongrê xwe de got ew yekitiyê bi mer bikin û serdana me kirin û nameyeke radestî me kirin me jî bersiva wana da û em vê gavê pîroz dibînin û em vê gavê dipejirînin heta vê gavê jî hîn bersiv nehatiye destê me lê ez agahdarim got di demek nêzik de wê bersiva wê namê bigê destê me û em ê hevdû bibînin û em ê hewl bidin û em bivênin got em vê gavê bibe serî em bişincem Viyan Cûdî endama rêveberiya saziya zimanê Kurdî te bi xêr hatî carekidin Viyan Xan dixwazim ji te bipirsim di warî we da berhemanînê nivîsandinê bi zimanê Kurdî çapkirin gelek nivîskar hene heta niha bi zimanê xwe nanivîsînin nirxandin li cem we çi ye vê derbarê de بلێشخوا ئەم سازیا زمانی کوردی ئارمانجا مەیە سەرەکە ئەوە و ئەم بکارن زمانی کورد زمانی کوردی civaka Kurd li dora zimanê Kurdî kom bikin ew nivîskarên ku bi zimanên din dinivîsin yan jê saziyên ku bi Kurdî dinivîsin û arîşe û pirsgirêk dinivîsên wan de hene em bêjin rojname bin kesayetên serbixwe bin çi dibin bila bibin weke sazî armanca me ya sereke ew ku em bikarin zimanê Kurdî bi pêş de bibin lê bikolin xebatên gelek hêja hatine kirin em nereşbînin ji bo xebatên hatîn kirin ji Mîr Celadet bigire heta zimanzanên wekî mamosta deham niha li cemer û niştiye xebatên gelek hêja hatine kirin lê di rastiyê de xebatên kesayetî ne saziyekî ku va xebata kom bike û bi awayekî zanistî bidê ber xebatên zimannasiyê heta niha mixabin ava nebûye lewra li Rojavayê yani sedema me wek avabûna me wek sazî armanca me jê ev e ku em bikarin van xebatan van nivîskaran van saziyan van rojnamegeran hemûya li saziya zimanê Kurdî de kom bikin ew nivîskar em bêjin baweriyê wayê siyasî çi dibin nêzîkatiyên wayên cuda çi dibin bila bibin armanca me ya sereke ew e ku em zimanê xwe bi awayekî zanistî bi pêş ve bibin bi awayekî zanistî em lê binêrin ji aliyê berhemdanê ve niha xebatê me hene Belê spas em diçin cem mamosta Deham Abdulfettah
مامۆستا ئەمە هەم ئالی ڕێزمان و ئاستی وێت vê serdemê de te bipirsin destpêkê dixwazim nêrîniyê te bîr û bawerê te li ser rewşenbîrê Rojavayê Kurdistanê vê serdemê de çi ye li cihê xwe ye li ser xetê lê xet xwar kiriye bi alîkî din de diçe سپاس دکم سپاسی کانال روداوی دکم که ابدرفت دامه و امجبیرا نکردن بتنه نهیشتن و دقلك وراده براستيجي تشني هجاب بيشكش ذكرن وهاتنا تجي عمر سر سرا وسر شعبا وام بلند نرخين نجي براسنا دي هاتنا تا وقال لك دو زي ما جيشته هني داوي امي لبر دوست وهوالا تباجي امي بله بليخ بارفكن براسيه بمجارة قرتنا روشنبيرا روجافا مجارة قال لك جرنجه از بری 5-6 سالات شمو باکوری کردستانی من کارمان روشنبیری و چاپخانه و شانخانه تشمشتی ورد کردن از دمک لورما لیمن هم چاپاندن به روجاوا به حوال دوست شوات که چه دبی چه نابه براسی دهندری خودت شوتیم متخصص پروژکت سری هم دهو از ورم ویدنی و چند حوال و دوست حوالا ببینم ام کاربن کاری کی بکن لگوری کاری نخوا لگوری زانی نخوا لگوری کاری نخوا البته من کارن قال لك خوني مبرن وفرهن لام كان هرشتي بيك بيني وبيني باكوري كردستاني بري 2 سال 3 سال ما كارك تقر كارك تبايي دور 17 كسا دور 20 كسا جهر چار پارچه كردستاني زانيار بون زمان مستي زاني قهابون وجدرفه يجي اوروبا جينا ما دابون ما كارك دور 2 سال 3 سال بهفر كار دكر كار كي بردوامي ما تخست ام برتوكا كي راس نویسینه یکبوی ستاندارد چه بکن او جید بنسیا وقفه مزبوطامیا لآمده او کار ما بردوام کرد دور 3 ساله ما خلص کرد و چاپ کردن و اجی من خست از بین ویدری کارکی بکم تشنت سری مدب و از بین ویدری بکم دما کوزگی هم ویدری دوستو حوال و هوگری منی کفن سردانا مکرن کرتیاتن دانمه و برونشتن جوان کسان جی اندامین کمیتا سازی ازمانی کردی جی هاتن روزا اول روزا دو هاتن جمع سلاف کردن بخیر سلامت پشتی 3-4 روزا جاره کدی جی هاتن دیسا هر 4 اندامی وان بیلن گو بجاریم هاتن جمع تا کارکی کیره گو او پرتوکا راس رینویسینا زمانی کردی شاندن جمره کو ام بنرکینن و نافي تجي للسرهي جهيلك نافي تلسرهي جهيلك تجي روشن بيركي روجافا يجي فيدري قالك تجي بمره ببالي كار ام بخينه يعني قال لك خالنا هنا طارينا ام ما بهبر كار كر بس بريقو از بيم جوان رقوت وفاي فيان تنشلا منها قلت از بيم بمرجعكي هلو مرجع منها نقول شيء مقول استيم بارتي تي او تشبر وبنداب و تلبندين بارتيتي دين عليكي ام كاركي زانستي هي زمان كردي دبكن باشه ما مثل روجاوای کردستان به گشتی خوازم شته بیجم یعنی او رزمان تقول لك سر کار کریه باشه آسیه ويادو مگو يعني المرجع مني دو گو ام وان چپرند نافبرا پارتیان روشنبیرین پارتیان یگریداین وکا یکتیان بیسکاری کردستان یکتیان بیسکاری سوریه بیسکاری هررکه نظام چه فانا افانا تجي دماغو سيمينارك جيفينك چه ببه دوی هونجي الان آمده بن او جي الان آمده بن و پروژه گوتن اری ام چون ما سيمينارا پیشین مال جمع یکتیان بیسکاری کردستان سوريا ما چه هاتن برستيجي هر 4 اندام هر 3 اندامين كوميتا سزكه زماني كردي حاضر بدم برستي مجوار بشي خلاص مجوار جو بنا رفاهاتن سبق قول جموان هون يجي ورن وهيدي اما في خلك فربكن اما كارب بان شبر جناف خربان تي البنده هين جناف دو با ام 4 سيمينار مكرن دوسي للجموان سزكه يتيجي الجموان براسي قال لك كيف خشبو ببروجيك بريده بين قمني بيروس تينا افيتين وقال لك دوستو هفال بين اريش فير وبمرد ماشين ابن خوشي هات براسي هذه ما رواسان اللي هيجي او بروجيت سري مدهي تشكي تجي دماكو كوميتك
ئاواکردنش بۆ خاطرێ تێکلیە ئاواکردنا تێکلیە ناوبەرە ڕەوشەنبیر هادن و ڕێخستنێن سیاسی و ڕێخستێن ڕەوشەنبیری نەوانده بڕاستی نەکە سەرێمە چما نەکە سەرێمە ئەزی بڕێژم گەلک جوان دێنگێم درڕوان دەما کۆ سیمینارنە چێ دەبن تبدأ وان بدخين فان رخصتنا تاني جوان كجوان ناي كما تدخل هي اللي كتفان رخصتنا بك هنا هفتش هي اللي كتبخوا آمد أنا هذا تشتكي يعني قلت لها تشتكي ودواري كرياري دواري براتيك عملية تشتكي دتي قلتن دبي واريدي براسي أنا دي جي أزل السر وي بروجي خامي سروينا رجدمي وأزد خوازن بشتي قو أبنى خوجي وتمسفورك خوش وباش شيبه أم ديسم وي بروجي بفخن وأزد بينم قال لك كس هن براستيجي جدل وجان دخوازن وأبروجي مشو بروجي قال لك باشا ما مستعد وشن بيري ما تبدي بقين هبدو وأم كاربن كاركي ولا تيمة دقوناغا كما ترسير درباس أم بن بيد بن ولا خما بن بيد بن شرفا ما بن بيد بن روجافا ج تم دجلا حيات جاي كرد غيب ويقش عفريني ود نها روج افادنا برا هردو تم دجلا تم زرقاني تنشطا دربيسيه قالكي اذ هستكي ولا باريزي بدمرو قالك روشنبيريات اشياء اقرت بخنا حسبي تلكيه وبريت بكفي وخلقوا شبك انت ساعتها واخوش سپاس ام دشن جمع موسى خالص جبو ام في عالی بداوی ببن ما موسى خالص ام دکارم بیش کریزا روشنبیر هیا مثقف هیا لروجاوی کردستانه پرس گریکن خوشنه يعني وصل نم مرتاح بن نلهف بن ام تشاود دنرخين يعني پرس گریکن وانشنا سپاس تلفزيون رو داور سپاس شتر برنامج ترى راستي درفتك باشه روشنبیر روج آوا براستي كاركي باش دكن كار دكن اما او تشتكي قد خوازل بردسي وانتنه يعني انا كروشنبير از بنويسينم تشتكي تجربه ما بتوجك هين وك نجيب محفوظ وك اورهان بعموق وك شارتر دناب مدرنكتنا ام هين بس ام دنويسينن برتوغي متنن ايكاغتي تنن ام برتوغات جارنتنن غور از دخوازم تدخواز تن ام تشاوا بيش كفن دورا جي روشنبير ما قال لك ناكوكي هند نافاند براستي ناكوكي نافاندن برتوغي هفدو ناخوينن انا كا ناخوينن برتوغي هفدو ناخوينن يعني ناخوينن ليد نارم داتينن بلكي بخوني جي يعني نا حتى داوي ام دخوازن ام شافدو حزبكن ام دخوازن روشنبير ما هقيسي بنتشنجي سياسي دركبه انا كتنكار تشتكي بني في سنه يعني حزبك رخناك لحزبك هذا تنريك شال تفا قران اي حزبي التفا قرينه افها بالي ماني روشنبير حزبي دو التفا قرين ناهل تشتكي بني في سنه ام معاناه قال لك هي انا ادرخنيت في سنم شخذ دربك من برنامجك سر سر هالبس شاكر اما حتى اوروبا شان تشلو سيرفيس نيسين تشاو يعني قبولناك ملتي ما او روشنبير ما رخمني قبولناك كما ثقتها بنفسها يتنازنا بيجم چند كان قامات هن بس روشنبير ما لاوازه ثقتها بنفسها ويتنا تشتي دنفيس يجي سر سياسه دنفيسينا اما استخوازم وك او فلسفه مغربي طيب بو عزة الحداثه وما بعد الحداثه تخوازم كاز كويد تخويدم ازنا خوين نرن بي والله امريكا وروسيا نزا تتفقوا زاكي جنبانا روشنبير مكارم ونفيزاوي هالبستكي بنفيسينا هنا كان هالبس يوم باشا اول بس لاوازه ازنا خوين براستي يعني قال لك صفات يعني ادخوازم بخوينه روشنبير ما بخوينه استا خبلن بك ملتي خب بجريدان هقي شيء جرأتها وشخصيتها يخرد به السياسي تأثير هقي سيلينك روشنبير شيرتها سياسيتك نسياسي سيدي صادق سباس تانا جم وليد بكر سروكي هفقرتنا روشنبير روجاوي كردستانه خازم اشتجي ببرسم سدمن كون الهافن هم بناء آلية لجور ميوان المجي قوتي يعني شو هي شار يكتين روشنبيران روجاوي كردستانه هافن بيوستيا خبي شيء براستي اف بويا برسكريك يعني نهاد روجاوي كردستانه ده اري ل اف برسكريك نها وقت خاغو تثبت شر سركرنا وي كرن صدام اوي خويا يعني اجبرغو پرچبون سياسي دالي
پارتیین سیاسی روجفای کردستان تشتی خوزایی گو روشنبیر جی وصاب بن لی اف پشتی شورش روجاوت کاره بیشه گاون باش هاتن آویتن گو سازین مچی بون و برهمین وان درکتن لنا وقت ما قلتي ام قشن برسكريكا كو اف يكيتي هدي برفا يكيتي كي ورن ان سيوانك جبو فان كسن ورن شيكرن جبو في ارمانجي شي وك هرارك براستي قالك بشنيار كرن وفي واريداجي ما قالك غافجي افيتن بهفان خاري سازين دنجي في داويه دا قالك هولدان جي هات كرن دبونين نتوي داجي جانا خابشانتان بهفدورا هر چار سازي بهفدورا یک ولی یک چالاکی وکرن یک چالاکی وکرن یعنی پیوستیا و بچیه با آلیین سیاسی اون لسر شروع که کردی سر زمان کردی سر زمان کردی و کیف فکرن یعنی سیاست برای دلی و هر یک دلی و دلی یکیل باکر یکیل باشوره یعنی بود چه اون دکنا پرسکریک نابرا خدا براستی پرسکریک نه ما چیکری پرسکریک دسپیک ده لی ام هول دن کو اف پرسکریک هدی کم به هدی او روشنبیر کارم رولا خبریزن کاربن باندورو که لسر سیاست مداره بکن آلیین سیاسی کاربن نزی هف بکن از کارم بیشیم جی دوی وارد جی گاون هاتن آویتنش یعنی یا داویه جی شانده که روشنبیری چند سازیان روشنبیری چون باشور سردان باشور کردستان کردن و دم پیش تشتن وسا جوان چی کردن هرواش بو بیشن وی داویه سالفگارا پلان وی یکتی هیا پلان هیا هم روزه که هر بجوان گوتو بیش بکن که هم ببین یک هی پلانک هیا و مدرس بیکری انا مامست کنارش قاره کرون کسرهن اندام جدوه چالاکی انگوه کمیته دامزراندی که قالك جوینجی چه کردن قامش رجی حسکیجی هر وحال دیری کیجی افروش کرونا هشت که هنکی اف چالاکی و کمیته کراوسته لهولدان براستی جدی هنه دوی واریدا و ام گشبینن کو اف کار و بگی سریج یعنی و روشنبیر بهتر کار من روله خبلیزن کاربن رو باندور خال سر آلین سیاسی خورتر چبن آلی دن داشتی نظام از دبینم و کروشنبیر ش آلی پارتیان باشتر اونا کوی کیا کم دکن قالك بلكي اندام نقول فر حاضر جوانج ديار كرن جانا چالاكين روشنبيري چه دبن همو سازي اندامش همو سازيان بهفتورا بشدار دبن جانا تشتن هفبش تين كرن هروها اف تشتي هفبش تاني نكافيه يا قو ام دخازن قو ام بگين سيوانه كهفبش و روشنبيرن روجاوای كردستان تمثيل بك همو روشنبير دبن و سيوانه دا کار بكن افجي ارمانجا ما هر چار سازيانه قو باوايه كي اكاديميك باوايه كي سپوري روشنبیر دبن ویسیونه دب خبرتن و کاری خبرتن. قال لك سپاس هل بسوان ستر شلو. پر رولا روشنبیر شاود بینی خودی نامه خواه آنجی خودی نامه سیاست مداره به هزا لاوازه. قال لك سپاس و خیراتنا تدکن که کامر برستنی مجاره که قال لك گرینگه نا روجاوا وقت گویی یعنی دروشه که قال لك هستیار و قال لك نازک را در باست به یعنی جهر وقتی بیتر به دیوی خواه برولا روشنبیران هست چون قدر روجاوا جواکا روجاوا یا پیا روجاوا دست پارتیین سیاسی ده دست تفگرین سیاسی ده تفگر می سیاسی جی در نو ناکوکیان دانها برخواد دنه یعنی اوا باندور لسر پیش روجاوا دکه یعنی دور دا دبی کو روشنبیر می روجاوا هر وقتی بیتر خودی هزا که چالاک بن خودی ایرادا که گوهراندنه بن باندورا خواه به یعنی نه دا اروپیه دا که نه دیکارت با و نه دانفینشی با و که نه بیجن رابلی با بکی اورولا پیشنگتیا روشنبیری دوی داره دا قلص و لواز با نه دا اروپیه چه نبا حتی و گوهستن شورشا پیشسازیه جید ناتا چه کنن دا شورشا فرانسا دا یعنی که نه حلوست و نفساندن جان جاک روسو با یانجی فولتر با بلکه او هر ساگل نتقا شورش فرانسیجی چه نبا یعنی پوسته که ایرو مامستا وک مامستا دهام عبدالفتاح پوسته که داخل روجاوا روشنبیره که سر بخوابه خودی ناما که سر بخوابه خودی ایرادا که سر بخوابه خودی رامانه که سر بخوابه پوسته که داخل دوی روشه دوی آلوزیه دا و جواک راک و جواک بخارا دینجی و خلق دوره بجوینه باندورا خواه اما پیوستی ما وه که روشنبیر ببینه خودی روله که دیروک کانم بگیرن قدر کانم که باندوره لسر بریار سیاسی بکن سر بریار تفگر سیاسی بکن و داره دا ایرو
که ام کارم وی تشتی آوا بکن باور دکن پیش روزا ما و گله کی باش و ام گله کی گشبین بنجی نا ام لوی داره براستنی ما مستعمر بکی تناطی روجاوا دولمنده بروشن بیری خواه یعنی ام گله کی سربلندن نتنه به شهیدن خواه نتنه به تکوشر و شوینگر خواه ام سربلند بروشنبیر خوجی گله روشنبیر هنه لروش روشنبیر وک روش روجاواه روجاوا بریندار روشنبیر جی بریندارن تارو ماربون هر هنگ داره کنه روشنبیر نه مگلی کنه ایجان آنال دروانه هنگ وی داره مانه هنگ جی تانها واجی رخنیت خازن وی بیجم یعنی گرگ تفگرن سیاسی وک ما مستگوتی باندور المان نکه لروشنبیر نکه روشنبیر هانا سربخه هبن سیوانه که هیزه که آوا بکن که او باندور الپارتین سیاسی بکه نه پارتین سیاسی وی کاش باخه که یانجی دستلاتدار وان کاش جم خواه که دوان د یان به د مناسبان دا یانجی د پراندا وانا اوندا که لدور هم غم جواک خه روشنبیر هر وقت بیتر دبه که ام آلیگر و خمخور گل خوابن لکیلاکا گل خوابن لکیلاکا جواک بن نل کیلاکا پارتی سیاسی بن رزگرتنی مش پارتی سیاسی راه ام نابیجن برانه پیشنگ بن قدر من نابیجن برانه دست مونده به لدبه که امره نده اونا برجمدی خال پیش برجمدین روجاوا و جواکا کرد خن بله گلک سپاس هم دشنا جم قادر عگیز سروک یکتیه نویسکارن کرد لسوریه که قادر تا آمده دفج پوست خبر دی عبدالصمد محمود شونی تبه سروک یکتیه نویسکارن کرد لسوریه یکتیه که تنه هبه ما بس تمجه یعنی برجواندی کسایتی چه قاسه هیشتی که اون پارچه بکن نوا روشن بیران دا براستی فتا پرسکول تکرن کیف هم برو تپیشی لتندري خد مرود ايش اري وك ساعتي از امادمه وبركي ما مسيز زان حق الزانه وك بيشنيار وك بريار جد كونغري مي تشار من اورتده مستنديق وام بحمو يكتيار ام امادبن بحمو سازي يكتيار روشنبيريا بيرار ام يكتيار بكن بشرط مرج لحمو ولا تجيهانه يك يعني بسكار هي ام شش حبن وحر شجي حر سازي ما حر شش سازي وتنا يكتيار دسبيدكو ام يكن اري بلكي ام بري حوجي مبادرات يبون بيشنيارك يانجي استياتيفك لانها اوهان حاضره الجور بروجرام امي ام بلاي برشا اخو ام امادن بحريه كثيره ام ببنيك وبروجاك مسترجي هي هرلك سركارتكم امي سركارتكن وقت سيوانيه كي حمويه كتير نفسكار وك ريفاغرك روشنبيري جمار بي افاكرن ابي كيه اللي حطيناها تشما نبونيك جبرت بري نفسكاري ما روشنبيري ما هجر قوتنا روشنبير الماء البجنه موري اري قال لك جما هند حميزه بارتي سياسي لنا قال لك جما هند عبا سياسه المليوانه دبي بيشي بي عبا سياسه بابجن وبتشرين بابج بنجي خوا دور عبا روشنبيريه نفسكاريه ميرانيه ورخنيه رخنا داربن قاربن ملي خو بك نوتشاغي بلكي قاربن باش نابكن ازيتياك طنق حزبيتياك طنق ام ايش عندنا شبي وستيه وب حزبان هيا سياسه مداران هيا يعني تشجور الضابين دكن او تشجوات خازن برجواندي واجوات او تشكي منا خوازن سياسه مدار ام خوخ برسياوان ام خولا برسياوان ام خود كن ببورين جرا ام ادم كولج وار بيجا بخوازن ام خولا برسياوان يعني ام بيجنوك هناك بصدان شهيده ما هنا انقد مسالقها شهيده بركي قال لك نفيسكاري ما هنا حطا انا كاريا مزله شهيده ناس ناكن نتش المزله شهيده وفاتح اكثر ونقنتني جبلي بيك جرنا بيش مرقاك شهيد باشوري كردستانته ونفيسكارك كوران بيرجي ورا مخابن بريخو جوهره ورياخو جوهره والسرناسك يانجي بجنا خبرناطه والناس تابع شهيده لناك ابا ايش امي بقى لما قرناهي يا روداو نفيسكارك دعوه بك سر برنامجك وليبورني ونفسكار هان ليبورني بخوازه شما از هرم نرنا خب ميراني زبيجم اب ايش مدى يبقى اب كمانيا مي ايش يوم بيتني ما خو قريب من سيوان سباس هم بتشن جم انا هيت السينو هفسروكا يكتير وشميرين جزيره تدبيجي كيشل لكويا برسكريك لكويا هونجي يكتيا كان وصار اصلي جزيره تشكريه يعني سي يكتي دن هنا جبوهن تبليوان نابن نابن بشتار نابن جبوت شا يعني نامه وشيه سريده ام سباسيه تلفزيون روداوي دكن كو افكم بون الهباني
براستي يعني مرسلا او قوتنا روشنبيري ام الجنب بسكنن قوتنا روشنبيري قوتنا ك لواتايا برمزنه قالوا ام جهانا او استا كام روشنبير بن روشنبير چیه روشنبير او پیغمبر کو ناماوی هي او ناما دكه خدمتها قال لي اخوه لأمنا جهان او استا مخابن يعني افتشت يقول له روج آوا چه بويه اف دسكفتين اد دستي مدى اف 12000 شهيد اف 22000 بريندار ام بونه برسي جوان روك روشنبير يعني انا ببرسي تشما وتبرسيجي وقال لك نريني اخوان قوتن راست يعني الين سياسي بارتي تي رولا خو هي سر روشنبيره اللي تشتك ديجي هي ما جبير كري ام بيجن كو دجمن لسر ما شغلي خو شكل سر ما شغليه دس بقري جعاقلي ما حياة شاندما حياة زماني ما حتى جهاي رحيمة يعني زاروكتي أما دا وقت أم شون دبستاني أو ديروكو أو شاندا أخوا خستن سريمة حتى قروجا إيرو قني براني أما بزماني عربي أم دنيفي سنين أم نكرم بزماني أخوا نبقى أشكره بآزادي جبرجوهين أم نجيان أو أصلهاني يعني براستي برسجريك قال لكن نتني بارتيتني بارتيك يكش أزي كسيتي أزي كسيتي افتشتي سدموي أفصالنا اد هندري مدهاتي چاندن او كولتي اد هندري مدهاتي چاندن هين امجي خلص نبونه هين امجي ريزگار نبونه لي درفت انها هي دناف دستي مدي جي ام كاربن افتشتانا بباريزن وكي روشنبير ام ببن يك هالوست يعني تشد فكر بلا فكر تكيب بلا يعني تش الي دقرت بلا بس وقتها تكب جبو برجوانديه ملت دفيك ام خدي هالوستك يعني تجديد وتمشوا باند وقت امهات باشور ما تخص ام بروشنبير باشور ام بجين افها الوست انه برجوانديا ملت لازم السر حر تشتيبه السر بارتياتي السر ازيه السر حر تشتيبه وام بهيفين يعني ام او نرينا الرشي لنا وجهي هي ونكار بكن جبو هم ببنياك ام كاردكن وهفالي المال تشالي السياسيين المال بهيلن بيجومان هركس نقري داي بهنا كرا متعاطف يعني تشتكي نورمال يعني لازم كسين روشنبير مجول بسياستي ابناء بس هدم كون تمام نبس هدم جبو برشبوني لي ام ديفيجن او ام يعني هفالي منها جبري مقوتن بروجاك ما هي كوميتا هناك ما مستمناجي انها تدنا سرد شغل ام اف 6 ما قو 4 ما مستقو 6 اف 6 سازيه ما ام تكف بنسيوانك مرجعية كيما روشنبيري تشيبه ام بقين تشنا ام قابنا انها دافيجن وهاتن افيتن تجي انها داخو ياكرن انه هناك شالاكي ما بفدوره كرنه اري او شالاكي بلكي بتشوك اللي مرا بتشوك لنا نري جبرجو بوجي هذا ملتي ما بمخر دبه بله قالك سباس بريز محمد حسين خدمت السر شالاكي شالاك بونا روشنبير چالاک آن لاوازه کار دکر ناکه گلک بونه در واسپن جیت خواستن تشتان ریک بخه باشتار بپرسل لپی به روشنبیری روجاوی کردستان چاوی سپاس کاک عمر جبوی تورو دا و سپاس جبوی وی جی ام لیر ونشتی کفی قلعه گوئی افدر فدا گوم الفر بگن هف ما مستا امزانن سياسة مدار ولاطة تشيتكن وسياسة مدار ولاطة أخراتكن بس كي ولاطة خشتكي وبيشتكي روشنبيري في ولاطي قالوا أف روشنبير جمع هنا ولا تننا ما دي الأوروبا تشيبو 400 صالي حربا ديني الأوروبا تشيبو حربا أول يا علمي أول يا دواج أوروبية تشيكر وقتين مؤتمري باتزدام تشيبو وقتين الهفكر أوروبية سياسة مدار فقريان ديتن روشنبيري أوروبا دستوري أوروبي نفسادية قو سر كرسي خارونين وولو حكم بكن قالوا أم قهانا في أسطين نا شما ليفر من السوفيت خواندية وقتين ما تخواند مراق هاندن خواندية السوفيت دكتوري ما تقوتن دقو ونهرن كان سر حمودشتي بنفسين لأنه أردك بور الجموة دقو إما مسار هرتشتي نفسانية بس اون كان قلق نفسان داجيك كان نفسان ديما كاروشن بيريما كان فيسكاريما شو هبون فيسكار هبونا ما يبقوتانا أفقا بارشا بونشيناتو ام براستي بيجنو زلال بيجنو إيرو دروج أفادا حركامي سياسي بارتياتي تكي روشن بيري مجد هر بارشك خدمتا وي بارتياتي تكي جبر ولو نا روشن بيري تشدبي نان فيسكار تشدبي وملتي مجي ناخويني
ملت ناخوینی ام حتی چلو ما نویسکار چه بگو ملت ناخوینی ام دبیجن گو براستی ام بخوازن ویروشی پیشخن دویل خواه گرن کی والله پرتوک نفسات بو نویسکار که جمره پرتوکا کی بینه بی روشنبیره کی روج آوان نویسان دیم سری خواه پی هلدن ها هو مرکز کولومبیا امزان نویسکاره چیخ سوویت امزان نویسکاره دوی تشت نولود نام مدى تشيبن دوی هولدان تشيبن دوی نویسکاره مجي بخوينن مش از بس نمونك اشتر بين جارك القرغيزيا جارك القرغيزيا ابو ميفاني جنجيس اتماطف كاتبه قرغيزي سوفيتي معروف ما قلت له الدنفسيني قو از فكرتك في ساري مدى از جيت حدين قلت شم ويجي از راجمه غرادي خصالك الويجي دمي از جياناوي التي تفيد بينم از تيم از مراجع شوردم هذه اصال ونيفيجي مراجع سيرفيت شي تخوين قو دوفرد نفسين ايه ما وياك بار الله لصق ونسق تشيخ ديفام كتاب شخار شكر ابو نفسكار نولو يا دفي نفسكار تشي بن قو براسي قو انسان ازاد بي دفي خاك ازاد بي دسهلات ازاد بي وانسان ازاد بي وافتش جمتنا قال لك اسفاس هم شنا جمع عمر الرسول همش دور ده هاتش ديري که هم ما هیچ تداوی گیان عمر الرسول تل 11 کسایتی هم گذاری کرد روشنبیرین ما در انجام چه بتر درکت و کرم کرد بیجت خودش بله زور سپاس جترا و جروداورا و ج وان سربازی وندا تجارة سپاسی واناکن سپاسی گرم اویل پیش کامیره وی و کارا دکن براستی جه شهنازیه کو قناغك وكفي قناغي اف روشن بيرن هيجا ورزدار بگن هفدو مگوی خدا ايشن كود گوتني وارد در كفن راستي ايشن قال لك مظلم ليش بري از بحثا وا شابكن جاركي من هفيفينا روجنمافانا كي وقتا بطيارة كيرا بفروق آجو كيرا ي أمريكي كو بجدار بوت حربا فيتنامي دا جيت برسيت بيجي چه فرق جداهي هيادنا برا آواكرنا پراكي ويران كرنا پراكي دا يدي بيكو بفكري بيجي هردو جي انجازن هردو جي انجازن هردو جي بيك آنين يعني بشي أولي آواكرنا بري قال لك باشا انجازه مكاري ورقري مكاري قبول بكي لي ويران كرنا بركي انجاز بي اف دهري بلي برسا قالك مظل باي في قوتني الفير يكو شهرستاني ربي ويبقى فاكرنا بري ربي لي يك عسكري بي ويكو ويران كرني ربي جموي انجازه كنت بركي ويران بكي راستي انها ام گوی خبدن سازیه ما حمیجی جهیرز گرتنه بله جبری کو ام بحثا سازیه بکن دوی ام جبیر نکن روشا 40 سالا زمان کردی سوری ده مال ماسنج اوجی زمان زانکا و سلاوی مگل کی جره هنا و درفته دس خو ودگرم سلاو علیکم لیکولینک السر روشا زمان کردی و نویسا کردی سوری ده اج 1915 حتى 2007 بلكي ما مستا كون رشيك جواي كو بيرادايس دي بانجليزي نفيستيا ومن ورقرانت مكرا عربي ما بلا كريه دوي برتو كده دبيجي او طبعا دبيجي جينوسايدا زماني كردي ولي وصف دكي جينوسايدا زماني كردي ونفرد بيجي طبعا 1915 حتى 2007 تاني دصدو ده كتاب برتوك هاتنا شابكرن اري بله ام بيجبير نكن بي جونوسايد ام جبير نكن هذا رفتك دي هيا بله خازم وقت ما تنگ بويا چته خواستن دوت شبكن لكيجان براي من سازي جم سازي نقل كي مهمه اگر جم وانما مستاي هيجا ورزدار جم سازي قتنا نا نجي نمقدسه اري جم من كار مقدسه
سازي أنها حميجي خو حل بكن كيفامتي جبر چونكي روشنبير إيرو أم بأشكرا بيجن دركها قفصها سياسية دايا بله وقتی بخوازن دوی قبقبه بکه وقتی نخوازن قبقبه ناکه اتخوازم روشنبیر لنگی خلوی قفصه بده بله جوی قفصه درکوه جوی رکه درکوه دا کاربه بله کیا روشنبیر کرد ایرول کردستان سوری روج آوا الکوی دریا آره و چد خوازه و چد کاری بکه بن واشرت مرجاده اوه یا قال لكم هم ليه أنها يا قال لكم هم كارا حمي سازي وحمي حاضرن حمي جي جهه ريز قرتننا بي بلان وبي استراتيجينا اتخازم هنكي تركيزي سر نقطه بكم هگرتا بلانك داني تشت خازي ايرو مثلا ام بحث زمان كردي بكن زمان كردي هي سر راس نبويا زمان كردي ام چندك بيد نويسن وبيد دون دسين دامي ما قال لك كرد ويا كرد بكيتا بله ام تخازنها اف سازي كاربن كارك هفباش كاربن ايرو انترنت هيا چند مالبندين كود شغلن دوار ثقافتي دا كاربن وكارا بين نف خندوانا بله چابكن بهلن كو خلق ببينه كاربن چا بهله يك حش كتابه بكي كتابه چا كاربي بخوينه اف قال لك مهمن براستي از دي سنه سازي نابين مقدس از كارد بينم قال لك بلا دس كار بكن كارك باش بيجي خيو ابي فلان قناع غدد في كاري بيك بينن حميب هفرا وبدن عليك وبلا سياسي ورن كرم كن سياسي كو اري كاريا وانا كي بلا بشتا خبدني قال لك سباس بوام هيفي دكم بشتي في دي بيته افرخ سنانا جيفينك خال دار بخن غاوك باويجن ببه گاوک دسته که هر وها یه ناس سازیان داشی آلی کار بن هان در بن کبراسیل هفت کوم بن خودی یک هلوس بن روشبیر روجاوی کردستانه به گمان و رولا وانجی خورتر و بهستر و گلک اسپاسی وقت کم و حموان کن ایرود و دیبیته دا میوان مبون هر وها گلک اسپاس بو وجی تماشاوان نهجاک و حتی نهال و دیبیته میا کمش قامش رو پیشکش کرد گهداری و تماشا کرد حتی دم کردن بمین نوا خیر و خوشی دا دم باش